Durkhawpui night mang tura local zong te in savai in sipe vekule zan in hian keini Yma Chhang le youth affairs Sichuan mizo te chanchina kan in thuam na shang kan non en tirdona durtang khodin ani dan le Yma chanchin ke amazong kan en tirdon bokani mi puite kan in ring to em awazoi ve kan model tele achang tu te hi phur takin war takin kutbengin kan lau lom zel donia tuna war takin kutelo beng ang u kuro asir han pay da yang Ama saberin tuna kan entur tehi kum sangkhat zathum achanga kum sangkhat zuruk edi inkara kan mizopi le pute kang sang tak len tlanga an khosak hun lai ani a heng hun lai hian meichia in siai sup an fenga mipa in nokhal an in belchin ani an sam athur hlea an soidan chuan shikte hi an zuta an han sak an hain an sepuak pepep mei an tishin an moi hle mai in en le dwe mi dang kan som de yang tuna chuan mizo nam shang te in tham dang kan lo enanga heta hian nam zong kan ron ti thei don lo wangin nam chen khacha kan ron ti dong ama saberin lusei mi pale me chein thuam na lo thir hawila an muin an vanar kher em Pui lut tok Lusei ole kan som chale lok mayang tuna chuan mizo nam shang te in thuam na kan lo en ho le anga heta hian nam zong kan en tir thei don lova nam chen khat chuan kan en ho ang ama saberin lusei mi pale me chein thuam na lo thir hawila kutilo beng ang u an muin an vanar kher em war takin kutilo beng le ang u tuna adole te hi marate an ni a kan sha thei dan tur chan sia ha district lampang ami te an ni an moi hle mai apathum na tan rade nam mi pale me chin cheina turtang keo te hian rade nam in cheina po allo moi pui se tho me a ado tami te hi pai ta nam mi pale me cha te an ni a puzo te a kan president ngai po hi ral te alo ni ti kan sha cheu au me tu na kan khir me khi tha do nam mi pale me chin cheina ani an moi hle mai an va se em tuna kan mu le te hi zo zau nam an ni Ano amin tiem? Anile amo in tiem? in en le cha kem Avan so em. chu eng ring e a Azoi ko be ani chuanin tuna hianin khatilai. khati lai khuna pasal cha te kha in ho chak to em Tuna miso pasal chate kan muleta a. Kan mulenga. Pasal chate hian wale sakolaka khwale tui an veng him china an huai sen em mani miso de chu malai chuan nulan nam kan nia
chong bulate vana pate kan pasal cha de ming kan soi seng om love an vahan pa tak em tunge ano panglaya sa bavet tozong tunge kan no panglaya sa bavet tozong bat par cha problem an vawang ve tuna chuan mi pano pang sa bavet te kan lo enanga manai kha chuan sikul te om ve lowa an hun ola khanin saba an ve kha ani do ber meya chuan saba ve te hi phal ani to lowa tuna ya chuan fine tam tak te an choi china YMA point sa dan na century te hiya kan lo nei meka an kap thado dem le o eng zangin man tong le an se khok me ya o kan du ve nia o tuna chuan dur tlang kho chan chin tlem kan lo en ho don ani dur tlang kho din tu hi em swaka swak ming chiang ani a chong thu van chiao nam ani mi zola ming thang tak le sia tha ka zel ami ani anu pui hi bilal beveli ani an vain me kerem Durklang kwa hi pu em sa kan pathiang ko na asiat wanga adin ania pathian thu oi te le chen katin an khwa achangin an ho chak china an du apiang te pem turin atin ani lel em sa ka chuan ti hian ati local ro pathian thu te omna tura he khuwa hi ding kan ilom he khuwa hian beram dau thi sen le cross lar berin sang berzel ro sa Durklang khwa hi hetiang Durkhawpui ania tuna hian kala chom nung zelem o ngei tua zui pe te tan tiang o ole kan suang dorang ti chuan huna kal zela kum sang kha sakwa somruk chawa chuan ke kor zui ha in he hun lai hi so sa pate ge sang hun lai sa pe ton hun lai ni in camera ron chuak thar boka thala ka in post vel po an se he ani chelaw kan ke thom le he hun lai hi chuan upa hua ka te upatlong ate chian haupon an hazui ve na sa china lomo lalem swa ka chuan in to del angai poi mo hlea amalang nin kum sang khat le som peruka kurte her masaber khwa kan ni tuna chuan sangkhat zakwa somsari atanga sangkhat zakwa somriat inkar kan lo inkar ho kan lo en anga heng hun lai hian thom no ar war lai hun ani a mi pa in ke kor ar an ha a lukum ha kho kan khum china kor makil lovin an sui do bok cha ta zana chuan torchlight par an war bok ani pe khok tuk chop block sang an bun chin heng lai hi mi zo in thuam na chiri chho hun lai vel niwam takha ani durklang nga po pu shang ko ngate pu biak hlonate upachang te chian ho kha chuan an hal ve na sa chin he lom le kum sang hi le som ni chawa chuan korean thi pui in miron nuai ta a kholai han chua kila korean ang tak tak alo kan nu me chin ani kan mu me ani korean bi pui te kan mu chak to em o inao rồi ye engma kan le she thei lo kan la she phalo voi khan le ring to kin
in na chu o chang vekin kan huam ole Korean ho in chak ke me kan khel le ri lo bang ato beratan kan brunch ato ber ni le lao ato ber lan ni le lo kan brunch hi alo in din dan ani thodan kum le hun chin chia thap tam tak a oma kan tar lang sing om lo ve kem ti chau en ho ila sport display shang ate lo tin na kalau sang noa to china chung sing a chuan ama saberin hockey Durkhawpui hockey team te hian kum sang ni le so pakwa khan LBS Suzuki first interbranch hockey tournament a mi pa te an lo champion to a me chia te runner up an ni bok as all this rika po ing mo sa an lo champion to chin ani an masayem adot le cricket adot le mi hi cricket ania Durkhawpui branch cricket team te chuan kum sang ni le pasaria Central Yma po se cricket tournament a an lo champion to a hel ba ka hian kum sang ni le paruk kum sang ni le som paruk kum sang ni le som priat kum sang ni le som ni le patni achanga kum sang ni le som ni le pali ate hian patni nadin mun an lo lua to bok ani player cha tak login tak an lo thel chhuak to ani chuan football lam rampum huak Yma football in elna kum sang ni le paruka kum sang ni le paruk achanga kum sang ni le pasariate pahina kallo la to a kum sang ni le so pakhata we jipon football ve shang in ti siang na Durkhawpui local council team champion in MC hall twala siasan in Durkhawpui takalom ani kha kanong ve man lo chu awan doi kha khle mai final din tharveng ne na anin khel na kha lo thier ho le lo kila Jir le ma mo ya shuya pe ya da mo ya Apuya Funiza go apa tadi Durkhawpui khop mai Korean sal team te po in lo tin na an lo chang noa to ani Korean ho kan cha te khamo an lon thleng chi a in an du toem sang hi som hi chau khan Korean thlepui in min ran noya khodlaya kan kal chwate hian Korean ang tak kan lo mun nuk chin ani kan mu mek te po hi zo Korean kan ti mai do nem ni a zo Korean anang tak hle mai Blackpink ka mi kha ji sui te kha ba ang ve ji sui ang ka tiem wow ama mo em wow aba hantas tak em en group of mi ngen yang le tuna atop na tan Durkhawpui Yma kan soi apianga mi tha lo lang chin chu Durkhawpui misai pol hi ani kum sang khazkwa som kwa le paruk achangin mumal taka kalpui ani
ahun all the wangwang ahun all the wangwang kum sang ni le paruk achangin kalpui le ani kum sang ni le pariata funeral hlu music video siam ani a hela manghian October tha Octave in Goa le Mumbai ankala kum sang ni le pakwa Lilte Award Music of the Year andonga General Conference Darlona Saitir anibok mo Kumsang ni le som paniya po anzai ani kumsang ni le som pathum khan wai mazai pol inti siak na loman pathum na anla a kumsang ni le som panga a chuva her music video siam ani hemi mang hian sarkar de wai me function a voi tam tak zain an chwaka kumsang ni le som paruka Late word andonga henghun laya conductor chu kan vice president pu kelal piak thanga ani tichuan music video of the year andong le a kumsang ni somni pahia chuan ramnge hla inti siak AMC area a loman pahnina anna a heta kan conductor le base conductor athan chu pu age lalmal soma pu som puya ani tuna lo chhuak se Halloween TM Hello move le man kumsani le somni pathuma khan music video kapakhuma general conference biatea ansaya Late Award nominee anlang lebok kumsani somni Pathum Chazwal Award semna Zaitir anibok ani Convent Swang em tuna kapakhumati hla khal lo sazwa se Lo za pui chawang cheu Lo sak pui se lang u Ring the wind Adop nan zanina hun chat ak min pe ka wangin kan lo me ti swal emo in mit ti kham kan nei chuan kan ngei dam kan dil hal boke Yma Durkhawpui 0 se kan lo me